Muraho mwese abakunzi ba channel Mutabazi Eye Official, ndabasoje mwese aho muherereye mu mpande zine z'isi, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza guhaha mukaronka, mbifuriza ubuzima buzira umuze. Kaba ngarutse kugira ngo tubashe kuganira hamwe utuntu n'utundi, turebera hamwe duhana ibitekerezo, twungurana ibitekerezo hano kuri channel yanyu mukunda mukurikirana Mutabazi Eye Official. Kaba mbasuhuza kandi mbabwira ngo ndagarutse kandi kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo, mumbwira aho bitagenda neza kugira ngo mbashe kwakosora, cyangwa se nanje tuvugana mbungura nanje icyo mbona gishobora kutugirira twese akamaro kugira ngo ibintu birusheho kuguma kugenda neza hano kuri channel ya Mutabazi Official. Rero icyambere ndashima Imana ishobora byose, Imana nyamana, Imana ikomeye kuba kandi yaratugaruriye umukunzi wacu dukunda Murungi Sabe, tugasura kandi tukamubona kuri za channel avuga kuri channel yiwe Isimbi TV, avuga byaradushimishije cyane cyane yuko mu buzima, ubundi mureke tuganire, mu buzima habaho imiterere y'abantu babiri, imiterere ibiri. Hariho abantu mu buzima bakunda icyo bagezeho undi wese nawe akigereho, icyiza agezeho akifuriza n'abandi kugira ngo bakigereho. Hakaba n'abandi bantu bifuza icyo bagezeho cyangwa se icyo bagezeho cyiza ntakunde yuko undi muntu n'umwe wakigeraho, agashaka wenyine ari ugera kuri objectif, ariko abandi boye kugera ku byiza nk'ibyo yabonye. Hariho imiterere y'abantu babiri bameze gutyo, nibyo dushaka kuganira uyu munsi. Bisubiremo, hariho umuntu ukunda icyo yagezeho cyiza kugira ngo undi nawe akigereho. Hakaba n'undi nanone, hakaba n'abandi bantu icyo bagezeho cyiza kugira ngo ntihagire n'umwe ukigeraho. Abantu rero bameze gutyo turatangira ukunda icyo yagezeho cyiza kugira ngo undi muntu akigeraho. Abo bantu bagenda baboneka nanone mu buzima duhura nabwo. Agashaka nimba yageze akore, tuvuge ku mufano cyangwa se akarorero, nimba acuruza akagenda Dubai akazana ibintu akagurisha bikagenda neza, akabona aho arangurira, akazana ibintu bikagenda neza, akazamuka kubaka inzu, akubaka inzu zibiri, akagura izindi. Noneho umuntu yamugeraho, undi ko wamubona akagenda, nanjye nkaba n'umusaba inama ati ni gute bimeze, nanjye ko mfite umutahe ariko hari ahantu se mugenda bimeze gute, umbwira uko hameze kugira nanjye ntangire business, kugira nanjye ndebe ko hari icyo nugeraho. Hakaba rero kubwira ngo reka ibyo ntiwoshobora, ibyo rwose ntiwoshobora, ibyo birakomeye, inzira iragoye, inzira ntabwo ushobora kuyigera. Reka nimba ngukunda sinyokubwira iriya nzira, reka biragatsindwa, sinyokubwira iriya nzira. Genda urebe n'abandi bazobimba bazokubwira, ariko njyewe sinshobora kukubwira. Hariho abantu bameze gutyo. Abo bantu buri gihe ubasangana ishari, ubasangana umutima mubi, ukabasangana umushiha, ukabasangana kudakunda yuko undi muntu agera ku cyo yagezeho. Hariho bene abo bantu. Hakaba rero n'abandi, ubu tugiye kuvuga ba kabiri, imba ageze ku kintu akaba yoshaka ngo undi wese akigereho, akore nk'uko yakoze,
amucishe muri ya nzira yaciyemo kugira nawe ngo abashe kukigeraho. Uwo mutima ni uw'abantu bakunda abandi cyane, ugasanga arashaka ngo icyo yagezeho, ubasangana urukundo, ubasangana kutagira ishari, ubasangana kwegera abantu, ubasangana gufasha, kugira umutima w'impuhwe, ukabasangana umutima w'urukundo. hariho abantu baremwe gutyo. Abo rero nibo bantu dushaka muri iki gihe kugira ngo babashe kwereka abandi inzira bashobora gucamo kugira ngo bagere kuri objectif, kugira ngo barusheho kugira imibereho myiza. Abo bantu rero dushaka kuvuga ahangaha no kubashimira cyane, no gushimira, ariko cyane cyane no gushimira Imana yabahaye uwo mutima. Rero ni abantu bameze nka Murungisabe. Murungisabe ndamukurikirana, ashaka kugira ngo umusangana ubwitonzi, ukamusangana umutima mwiza, ukamusangana umutima w'impuhwe, ukamusangana umutima w'urukundo, ukamusangana umutima utari uw'ishari. Abo nibo bantu dukunda cyane cyane kugira ngo bazamure abandi, tubazamure abandi. Umuntu namugana amubaza inzira yocamo kugira ngo abashe kugera kuri objective, kugira ngo abashe kugera ku kintu kigaragara, kugira ngo abashe kugera ku majambere, akabimubwira atabanjije kugira gutya, cyangwa se atamwangiye, atamugoye, cyangwa se atamuhakaniye akamuhakanira, akabimubwira n'umutima mwiza. Abo bantu ni ba Murungisabe. Nimba ushaka umuntu ushobora kubaza, advisor, ushobora kubaza ku kintu ushobora kugeraho, nyarukira kwa Murungisabe, umusabe azokubwira. Azokubwira n'umutima mwiza, azokubwira atakwatsa ikiguzi, azakubwira kugira ngo ubashe kugera nawe kuri objectif yawe. Hakaba n'abandi rero bavuga wamusanga rero nko muri siri mutuyemo, cyangwa se nko muri quartier tuvuge mutuyemo, ugasanga imba y'Imana yaramuguriye nk'amarembo, imugurira, imucira inzira, agera ku kintu kinini, cyangwa se aracuruza, arakira, adashaka no kuramutsa undi muntu, adashaka se n'ukundi muntu ushobora kuzamuka. Wowe ibesha uzagenda umubaza ati se ni gute, ni wowe ndangira nanje ko mfite amafaranga nashakaga gutangiza business, bimeze gute? Wombwira nanje ngashobora gukora, nanje ko nshaka gukora, wombwira nk'inzira nanje noca kugira ngo nzamuke ukagira Imana. Ati ati ibyo ngibyo biragatsindwa, ati ibyo ngibyo biragatsindwa, ati ibyo birakomeye, ntabwo bishobora, bisaba za miliyoni. Ufite amafaranga angana? Bisaba za miliyoni 50 nazingahe, cyangwa se miliyoni 50 n'ingiye, miliyoni 900 cyangwa se miliyari. Bisaba miliyari, none ufite miliyari y'amafaranga. Rero abantu bagitangira ntibashobora gutangiza n'amafaranga, kandi nawe yaratangije n'amafaranga makeya, akaguca intege, agashaka kukwitsa hasi, ntashake muri rya quartier atuyemo, muri rya quartier atuyemo kugira ngo hagire undi muntu umuzamuka. Ntashake muri rya quartier atuyemo hagira umuntu ushobora kugira gute, kumwegereza ye, kugira ngo abe agere nkaho yageze. Hariho bene abo bantu. Abo bantu buri gihe ubasangana umutima mubi, abo bantu buri gihe ubasangana umushiha, abo bantu buri gihe ubasangana ishari, abo bantu basangana iki, kudakunda abandi. Abashi n'ubwoko bumwe, je naturutse muri Congo,
n'ubwoko bumwe butuye aho Bukavu, abantu barabazi namwe murabazi, bitabashi baza bavuga mu gishingo umurume agirwa n'uwabo. Umurume agirwa n'uwabo no kuvuga ngo umugabo agirwa n'undi mugabo. Bisobanuye iki? Aho yageze ukagenda ukamwegera ukamubaza akakubwira, nawe ugasura kandi ukazamuka ugaca muri ya nzira ukagera ibikirenge mu ciwe, ukagera kuri objectif yawe ushaka kugeraho. Kandi icyo gihe uhora umwivuga, uhora umwirahira, ukavuga ati ntaka yambereye imfura, yambereye umugabo, yambereye iki, yambereye icitegererezo, angejeje kuri ibi ngibi, yambwiye inzira nshobora gucamo kugira naje ngongere kuco ngo abandi bagera kuco ndico kuri none. No bavuga ngo umugabo agirwa n'undi, mbese nta mugabo umwe wigira, no bashaka kuvuga aho ngaho. Rero abantu hakaba abantu rero badashaka yuko bashobora kugira ngo mu buzima habaho abo bantu babiri. Hariho abantu abona ikintu akigezeho, ageze kuri objectif agashaka ati ahagira abantu bangana mbabwire uko bashobora kubigenza nabo bashobora kuzamuka. Hariho bene abo bantu. Hakaba rero n'abandi ushobora, nk'abo twari tuvuze, abandi ushobora kugenda wamwegera, muraturanye muri quartier imwe, wabonye yaragiye Dubai, wabonye yarazamutse amaze kugera ku mazu 5 agura ayandi yubaka, ukavuga ati naje ko nyabonye n'amafaranga, reka ngende mubaze uno mutahe, ngende mubaze ashobore kungira inama, ndebe ko hari icyo nogeraho, ndebe ko nyogera ikirenge mu ciwe kugira ngo nshake naje mbone naje kuzamuka. Ukagenda ukamubaza, wamwegera ati reka ukamwegera ati bite se Joseph, muraho neza, tinanije hano wawe ngira ngo kubabaze, nabonye udufungu warazamutse muri business, umeze neza, uhagaze neza, ariko nanje haraho nafashije amafaranga, nashakaga kugira ngo imba wamfasha ukambwira inzira nanje nshobora gukora cyangwa akoresheje, ushobora kumbera nka advisor, ukambwira ukanya advising, ukambwira neza, ukambwira inzira waciyemo kwaho kugira nanje nshobora gufite amafaranga he. Irakakubwira kera yarakaye, akakubwira ati ibyo ndibishoboka, uzana amafaranga ngayo ngayo, ushaka ngo amafaranga aho twaciye kugira ngo washasha reka aho ndi ushobora kwakira rwose. Ntibo n'ahantu bagoye cyane, n'ahantu amafaranga miliyari y'amanyarwanda, ese urayifite? Ufite miliyari y'amanyarwanda sha? Tuno dufaranga dukeya n'abandi boko kuza mu kinangamo urangura usugenda urangura inka hariya gucuruze cyangwa se amabalo. Izo ni zifaranga z'amabalo tushobora kugira ngaho nyageze rwose igendere rwose ngaho ndagiye, ukabona kubise mu rufunguzo mu modoka aragiye. Hariho bene abo bantu badashaka yuko uzamuka, badashaka yuko wagera aho bageze, badashaka yuko hari undi muntu uzamuka muri quartier barimo, agashaka wenyine ari we uguma kuvuga gusaka Joseph, bazavuga kwa Joseph niwe, agashaka ntihagire n'undi muntu uzamuka kugira ngo agere kuri cyo yagezeho. Hariho bene abo bantu rero. Hakaba n'abandi bantu usanga bafite umutima w'impuhwe, ugasanga afite umutima w'urukundo, ugasanga afite umutima wo gufasha, ugasanga afite umutima w'imbabazi, ugasanga afite umutima ushaka kugira ngo uzamuke nawe ugere ngaho wageze muri quartier mwese mukire. Hariho bene abo bantu. Abo bantu rero imbu bashaka, uzobashake kwa, uzogende kwande ku mugabo witwa Mulungi Sabe. Uzogende kwa Mulungi Sabe, azokubwira n'umutima mwiza, azokubwira uko ushobora gukora, azokubwira uko ushobora guca, azokubwira kugira ngo ugere ikirenge mu ciwe my friend, kugira ngo ubashe kuzamuka n'umutima mwiza, n'umutima w'impuhwe, n'umutima w'urukundo, n'umutima umwe rudeni, atazigzage. Uwo ninde? Mulungi Sabe.
Mulungu Isabe turagushimira cyane, uwo mutima uzawuhorane, uwo mutima uzawugumane, n'abagukomokaho bose bazokomeze uwo mutima w'impuhwe no gushaka kuzamura no gufasha cyane cyane, tukabishimira Imana yawuguhaye. Mulungu Isabe reka tukubwire mu by'ukuri turagukunda, dukunda uwo mutima cyane cyane, dukunda ibikorwa byawe turabikunda. Mulungu Isabe yafashije abantu benshi, yafashije abari barwaye, yafashije abakene, yafashije imfubyi, yafashije abapfakazi. Nguwo Mulungu Isabe. Hakaba abandi usanga bavuga ibintu bya bilobaloba, abaringana bazavuga bilobaloba, kuguma kuvuga gusa, atogira n'amazi ngo yoheze umuntu. Abo bantu nabo babaho, abo bantu babaho, ugasanga bafite umutima udashaka yuko hari undi muntu ukira, udashaka yuko hari undi muntu ugira wogeze ikirenge mu kiwe, imba yakiza adashaka kugira kawo ngonya rimaze kuvuga. Ubasangaho bene abo mu isi ya none nanone, mu gihe tugeze mu nabo bariho. Ariko Mulungu Isabe tugushimira cyane cyane ku ibikorwa byawe biravuga, ibikorwa byawe birakora, ibikorwa byawe biragenda bikavuga, bigahuruka ino mu badiaspora tukabibona. Kuba dusubiye kukubona aho ngaho kuri social media, kuri Isimbi TV, turabyishimiye cyane cyane, dushimye Imana ishobora byose. Mulungu Isabe, umutima w'uyu, umutima w'impuhwe, umutima w'urukundo, umutima utari uw'ishari, umutima w'iki wo gufasha. Rwanda bazavuga ngo kuri byiza wigendere, kandi byiza na Bibiliya zitubwira ngo ibyiza wakoze, ibyiza ukora biza bigenda bikamanuka bikaza bigera no kugukomokaho wese. Niba utoba ugihari, Imana ikazibyitura no gukomokaho wese, n'abana bawe bizobageraho. Mulungu Isabe, ibikorwa byiza, uwo mutima turawugushimiye cyane, tugashima Imana yawuguhaye. Imana izagukomeze utere imbere, ukomeze ugende wigishe n'abandi benshi bakugana, ugume ubabwire. Nanjye ningera mu Kigali, nanjye nzakureba, nanjye ndagukeneye nanjye ndagukeneye rwose. Urumva, kubera yuko ni umuntu umwe special, akubwira na hari akababwira ati mugire gutya. Apana kuvuga. Reka ibikorwa bikore, my friend. Ibikorwa biravuga, apana kugenda tugasakuza. Ibikorwa birakora, biravuga. Mbwira abantu wafashije aho ngaho, bakubonye aho ngaho, hakoze fete, ko basuye kubona isura yawe, bakoze umunsi mukuru, barishimye. Hariho abantu tidukwiriye kuba sadique ni mu Gifaransa, abantu bifuriza abandi ibibi. Tidukwiriye kuba ba sadique. Nimba umuntu abonye ibintu bibi, ahuye n'ibintu bibi, nta wari ukwiriye kubyishimira. Yuko iyi si irimo ibibi n'ibyiza, ejo birashobora kongeraho ibibi, nawe bikakugeraho.
si ngomba kwishima ngo wabonye ibibi. Nawe nkuko utari ukwiriye kwishima ko nyabonye ibibi. Rero tukaba dushimye Imana yashoboye kandi kugarura Mulungi Sabe, tukamubona kandi mu by'ukuri twishimye cyane. Ukomeza ibyo bintu, ukomeza uwo mutima Imana yaguhaye yo gufasha abantu, wo kugira abantu inama, cyane inama. Bazavuga ngo aho kwigisha umuntu, guheza umuntu isamaki, uwo mwigisha uko baziroba, uwo mwigisha kuroba, rero wigisha abantu benshi kuroba, urabigisha nawe kuri TV, natwe tukabirahuriraho, natwe turi no mu mahanga, kandi uri hano muri Canada, nanjye nkabirahuriraho. Ni byiza cyane, uwo mutima ni mwiza, uwo mutima ni uw'impuhwe, uwo mutima nuwo kwifuriza abandi ibyiza. Umuntu wese yari akwiriye kugira bene uwo mutima, nawo Imana ishaka, nabyo Imana ishaka. Bavandimwe, rero kugira ngo tubashe kugira gute, kugira ngo tubashe gusoza ikiganiro cyacu, tuvuga ngo muri abo bantu babiri twabonye, iyo mitima ibiri dukwiriye guharanira kugira umutima mwiza, umutima w'impuhwe, umutima wo gufasha, umutima wo kwifuza icyo wagezeho, wo kwifuriza abandi ngo bagere ku cyo wagezeho. Niwo mutima mwiza, niwo mutima Imana ikunda, niwo mutima Imana yishimira. Uwo twawusanga kwande Mulungi Sabe. Rero Mulungi Sabe, tukaba tukubwira ngo mu by'ukuri uwo mutima uzawuhorane. Ni umutima mwiza cyane, ni umutima w'impuhwe, ni umutima utararira undi ku ijoro, ni umutima utagira ishyari, ni umutima mbese umuntu wese yari akwiriye kwifuza kugira ngo tubashe twese gutera imbere. Nimba amenye ikintu, undi akaza akambaza ati se Patrick, kiriya kintu wagezeho ni gute bimeze, njyewe urashobora kumbwira, nanjye ngashobora kakubwira neza. N'umutima mwiza, n'umutima w'urukundo, n'umutima w'urukundo, n'umutima utari uw'ishyari. Niho usanga abantu bose bagize gutya, ugasanga muri quartier twese abantu bose basenyera ku mugozi umwe, ugasanga muri quartier bose urukundo, ugasanga muri quartier umutima mwiza, ugasanga muri quartier ni barabara, ibintu byose biragenda neza. Abana kukwita utukunda, osha uyazamutse sha, umwabonye se uyakize sha, uyakize wamuvuna muheto uyakize sha. Imana baca umugani ngucira mugenzi wawe, umucira akobo, Imana ikamucira akanzu. Mbese bisobanuye iki? Bisobanuye yuko umuntu wese Imana, umugisha wose uva ku Mana, umugisha uva ku Mana. Urashaka gukubita inone ukagira ngo naka ngo yakize shango, mwabonye se ngo yakize, Imana ikarushaho kumuzamuka, akazamuka dabu noneho, cyangwa inshuro 90, akazamuka, Imana ikamuzamura nuko azo ubona ko arazamuka gutya, umuhama umona mwese. Ese icyo gihe uzogira gute? Uzonanirwa kugenda, uzorwara pressure. Aho uzorwara pressure. Bavandimwe, tukwiriye kugira umutima w'urukundo, wo gukundana, wo kuzamurana. Niba mbonye ikintu nyegera umbaze, kubwira n'umutima mwiza,
kubwire nawe ugomba kubica kugira nawe ubashe kugera kuri cya kintu. Ibyo nibyo byiza, ibyo nibyo byubaka igihugu, ibyo nibyo bizamura igihugu, ibyo nibyo bigira gute bizana amajambere aho tuherereye hose. Rero bavandimwe, icyo nshaka kuvuga ni iki? Umuntu wese n'ubutunzi bwose buturuka ku Mana. Ubutunzi bwose buturuka ku Mana, n'umugisha uturuka ku Mana. Rero igihe ubonye umuntu uzamuka muturanye, gerageza kureba ingene wamwegera n'umutima mwiza, umubaze ashobore kukurangira nawe akubwire neza, yicara akuganirire ingene ushobora kugira ukagera ikirenge mu ciwe nawe ukazamuka. Akaba ari cyo kiganiro nashakaga ngo tuganire uno munsi bavandimwe, kutagira tureka ishari, ahubwo tugira umutima wo kwifuza kugera ku cyo mugenzi wawe yagezeho, umutima mwiza wo kuzamuka ukagera ku cyo yagezeho. Ibyo baza bita kandi mu Gifaransa babyita ngo ni emulation. Muba muri mu ishuri, muri mu ishuri mwiga, ukabona undi ko araba uwa mbere, nawe ukavuga ngo naje nkwiriye nkwiriye gukora cyane, nkwiriye kwiga cyane, nkwiriye gusoma cyane kugira nanjye noneho nzoba uwa mbere. Ukagira mbese fasi yo kugira nko ni ishari ryiza, emulation, ugashaka kuba nk'uriya muntu, ushaka kugera ku cyiza yagezeho ariko udafite ishari ribi. Ugashaka nawe ngo reka nyige nkore cyane nzaba uwa mbere naje. Babyita emulation. Niyo twari dukwiriye kugira. Iyo rero wegera rero uyu ubonye umuntu mwiza ukurusha cyaki, turagenda ukamubaza, ukamusobanuza, akagusobanurira neza, akakubwira inzira ugomba gucamo. Ibintu birashakishwa, ubutunzi burashakishwa, ibikorwa birashakishwa, ukora imirimo irashakishwa. Rero kuba ufite umuntu iruhande rwawe cyangwa se uzi umuntu ushobora kugeraho, akaba yokubwira inzira ushobora gucamo kugira ngo ubashe kugera ku cyo ushaka kugeraho, ni amahirwe cyane. Nta shari yari ikwiriye kuhaba, ahubwo wegera wa muntu ukamubaza n'ubwitonzi, ukamubaza n'umutima mwiza, nakakurangira akakubwira icyo ugomba kugeraho, ukakigeraho, kandi mwese ugasanga murazamutse, ugasanga mwese muteye imbere. Uwo ninde? Mulungu Isabe. Uzegere Mulungu Isabe, umubwire, umusabe, abe ni advice mwiza, udasaba n'amafaranga. Urashobora kuza kusaba umuntu, urashobora kuza kubwira umuntu akaba yo gusaba n'amafaranga, rero akagusaba amafaranga. Nta kintu gishobora gukorwa cy'ubusa. Uza kureba na lawyer, kuza kureba umuntu, gusa kuganira nawe n'amafaranga, no gutanga amafaranga. Rero icyo ushaka kuvuga ni iki? Igihe ufite ayo mahirwe, aho ngaho hari amahirwe, mushobora kumusanga mu bwenge, mukamubaza, mwebwe mukorana, mukamwegera, mukora akazi kamwe, mukamwegera, mukamubaza, akababwira. N'umutima mwiza, ugasanga mwese murazamutse, ugasanga mwese iyo karite yose irazamutse, ugasanga mwese muteye imbere, ugasanga mwese ibyo mukora byose ko biragenda neza, ko biragenda barabara. Njyewe niza aho ngaho nzamushakisha pe. Urumva? Rero ariko nanga ndabikurikirana kuri channel ziwe, atanga ibiganiro byiza cyane, ibiganiro bizubaka, ibiganiro by'amahoro, ibiganiro bifasha, ibiganiro
bigira gute bishobora gukura abantu mu bukene bikabageza ku kintu kigaragara cyangwa se ku murimo ufatika. Bavandimwe, akaba ari cyo kiganiro nashakaga kuvuga ngo tugeze tuganireho tungurana ibitekerezo. Cyano yanjye ikaba ari cyangwa cyano yanyu dushobora kuba tuganiraho ni Mutabazi I Official. Mushobora kugira gute, mukore comment, mukore subscribe, mukore share na like. Hasigaye turabakunda cyane, tubifuriza amahoro y'Imana no guhaha mukaronka no gutera imbere mu Rwanda rw'amahoro, mu Rwanda ruhaye rutera imbere uko bukeye nuko bwije, umuntu wese yifuza kurugeramo. Turabakunda cyane. Bye.